te yaima oi ile afa Yesu uasili ime ua o iloa o oiole atua. Hallelujah. Praise the Lord. E toi o whalofa ma whatalofa tu sa mo le atunu pele ni fo I vaenga o le tae au. Ia lea ua 15 minute te le tula 15 ia o le aso lua 10 nei o le masina o le uruai masina fo o le nei tausanga ia le alofa ma le anga le lei o le tātou tāpau sili langi ia mwhai fo on toi maua le nei lau lau maua fo le lei msele tātou te toi lau lua fisila whai ai I lungo pe au nganu le ea I whaatalo whatu o whalo whatu le tautua ma le aunanga le tātou Global Kingdom TV channel I le nei fo I tae au I le mai mo whaafonga mai fe oi o le tala le lei le au whainga luenga tofia le atua I so se whata whai taulanga ia mai se fo I o le tapua inga ta mamti nā matua no lātou whāno no manui le li ia wā whaiva tama whanau a inga mai kalisia whaapea le atunuu ia wā se manui o a inga mai kalisia ia whaapea le atunuu ia o lea ua maua le nei avanoa e ma te tōlua tuai ma le au nā le tua sunga le whawhengainga Pastor Kevin Uluiva ia o ia foi lea o le director le tātou aonga tu spaia I Auckland nei natu ia saus taimi o na moli atu foi lea o le whaalau iloa le tātou lau mua ia o loo ngā lulua e foi lea I tu o le ngā luenga lea li ia e mua na whaatalo whatu malo le soi fua mnuia lau sunga le whawhengainga Maro soi fua le sunga I le au na le tua Reta le whaatono le tātou au nanga nei le Global TV wa fain fa manuanga I tino kariso I so I stafala langi ia langi soi fua foi le pa ia malu o pa anga le tātou ala leo nei so I stafala langi au na le tua ia o faletua e me se foi ia o au whainga luenga so I stafalava o tinama tamama tua ta sei foi ma le lo si tātou wa tunu Whaatalo whātu ia te oi I le alofa maleanga le lei o le tātou atua I le suafa manu malo Yesu Keriso. Malo le soifua, malo le fōlau le amtanga o tausanga. Ia le oa me lau sunga le whawhengainga. Wai se unga le ua. Haftai voi le li le ua e su mai o mai tātou o visa nei wa le wango kurikuri a lau sunga le whawhengainga. Sunga le whawhengainga ia te leo na tofinga ia mai se foi o tiute mamtafa I oi. O lo whenga iai e le ngata o le wala aua le tua, ia me se fōi o so se tiute ma so se mtafa ioi. Ia warwha lau te le ina o le mālo le ali. O ame lau sunga le whenga. Ia, vane le saunoanga fōi e lau sunga I le aona. Ia, whaftai le tua I le malosi ma le alofa tunoa. Ia, o lo o fōa I mai e. O lo o manuia lava le nei tū. I le tūlanga fōi le aonanga, ia mo le silafia. O le vai aso na se ima vai atu nei whato a tatala aloa ia I fōi le e kalisia o lo whapeo na ngalue ai. Ia ma au na ilu mo le atua. O le amatanga lau nei tausanga. Whaftai le atua o se amatanga fōu. O se lau pepa fōu I le fōlaunga. Ia le fōi ua tāwhei loa I ai. O levanga e wala au aku ma e so ta I atu. Ia aia sa o whaatali le se io o mai le lau pepa fōu. Ya, le ala o ele nei tausanga. Ia kongo le a e vai so o ia ungi kasa. Ia le foto a tatala aloa ia le ngaruenga a le Arrow Life Bible Fellowship I le 30 Mates Road I nai Manurera. Ia si e kalesia le ua mangalu e teimil nei. Ia ai whaatasia I loa. Ia malesi la vaenga le ua tausanga atoa ia ma pretty much e whātau sanga o tā pena mai le tūlanga le I whiso o ta inga ia ma tūlanga e tau mawhai e wha mautuina ia le a onga tuspa ia lea wa le la tā whaasoa I le tai au le nei whātau sanga o whaatala noa whiso o ta inga ai o le tau sanga le na tenei e pe o le tau sanga le na whaanga o ioi e loa le whaavai o tūlanga lava I le foundation o le whaavai ino le aonga e o mai la le teimi nei
o le tausanga le nei o le la amatai na i lona winga o se mea fou ia o se mea ele i tupu mua i nei au kilani ia e tupu i si aonga ai o lo tanoa uia i le aonga lea i te tono au kilani o le la mua lea o le aonga tuspa ia lea o le a tutoina ia e te whaingoina la o le first fruit amen ia e sau ste mi tata noa i lola ia ma whalau i loa ia le ta tulanga lea ia i le pa ia ma le mamalu ia si le fia foi i le tulanga o le aonga tuspa ia ma lona wha moe amen malo whaftai lau sunga le whawhianga inga o le ua maua le lei ma lau sunga i ona nau ta inga lei au na le tua se i o mai e tatalo ni lau mua ia i le mea o loo angai mai fo ia le au fola ia o tamawhai fe au ma au na le tua ia o loo fola ina le afionga pa ia le tua ia e silio na manuia loto nei vaenga o le tai au ia mo foi se ava noa e le ngata o le wha moe o le lau moa ia e si tala pe ale mata mo fio le li lau sunga le whawhenga inga ia uiva le ona watu pe o le ava noa o le tūlanga foi le tatou misiona ma le misiona le aunga ai se e sau noa i se whato whala inga ma se moi mitinga ua whatau nuu e le atua i le nei visiona ma le wha moe au le ale teimi nā fuafua mai ai ia wai ai le tali tonunga o mea umalau o wha ma ite le atua mō lona tino ma le ngā ruenga le ma le ngā whaaluan whaftai ia le tua o le fo ie ona e le so tanga o le aonga ma le ekalesia ma le lau ona ina ua tu e le atua se moi mitinga e whaavai le tūlanga o la whaaso. O ila na amata i rona o le vision a le ekalesia na ua mawhaatuina o le save, shape, sharpen and send. Ia pe o te whaasamoa ina o le whaaola, whausia, whaamaai, ma whaalele. O le naunau ta inga la vea i le anganga pe whaola ina le anganga e ao ona whausia pe to e ao ao ina pe tai e mo o mia fo i la le ngaluenga le whaiaonga o le whai whiau, o le whaiaonga, o le apostolo, o le whai evangelia e te vaai e iai umala tau pāti le tino ia o au o le whai whiau ai o te mo mia le lima o le whaiaonga e o ao tangata ia ua whaolaina o lo unau la i le aonga tuspa ia ina ia o ina tangata o la ekalesia i le upo le atua lea la e mafua i la le aonga tuspa ia ai ina ua whaatuina le tuspa ia ma ua whaatanoa ina e te lela na whaalinga pe te le foi se moe mitinga po sto whaamamau e le na o se ekalesia o leo te ngalue ai e ia manuia ai o te mana o lono le tino keriso o tātou ona e whamaritala le tuspa ia sa ili le malo e le o whamaisa sa ili se loku a tātou o lai sa ili le malo o oio le tangata o le malo o hao le tangata o tātou o tangata o le whiau o le ave whiau tātou o le malo ai ao ina o ina i tātou i le whiau o le malo ia o oe fo e o le sunga whaafenga inga masiau e kalesia ia o oe fo e o le whaiaonga o le aonga tuspa ia i le mea lo e au ona le timine la fo e te sila fia le tāu o le hao ina i to tonu ai o le lotu e tele ina kele o kākou ia peo au fo le whaiwheau e ka ke sau kuka mea ai ua umaonga kuka sau le la unga wha malosi e sau o le mea ua umaona o sapsui ua umaon kuka le ai o le au ina la ele ai e vaku ia ke oe le angiangi ma le ngaifi ma tūlanga e whaasino ti ate oe pe whaafeona ina ia whaatupuina oe ma whaamatuaina oe e whaile ngā ruenga le atua e o le aunga le nā a tonu wa soso atu ai ai o le whaatausanga talu ai e ai ia sai ai le whaatala noanga ina ia mawhai o na maua se avanoa e whaatu ina i se aonga ina ia o ina ia
i tangata o le ekalesia ma le tino keriso. Amen. Ia o se tali atu nā i le whafsili. Malo whaftai i aleli. Moli atu le whaftai te leo no le ua sau no manino fo i le afuanga o le tatou visiona ma le misiona fo i le tatou lau mua. Ia o se tau whama mao na whanau lava i le visiona wa mai e le atua ia o lo o ngā lulue fo i le ministry o lo o ngā lulue. Ia e whaftai le li ta tala lo fina ngalo ma e manatu i tūtino le ngā luenga le atua. Ina ia manuia uma ia le tino ke wiso le nei wha moe moi. E leo na sau noa lau sunga i le whawhianga inga ulu iwa. Tūlanga fo i lea o le tatou lau mua po whea lea e wha mautu mai ai le lau mua o le tatou wa onga tusipa ia. Ia ai iai fo i nisi branches i nisi la nei po so se vaenga o ni lau langi mo le no fasila fia fo i si o tatou atunu. Male ngau whaaloana. Ia, whaatai, o le a onga o le whaingoina o le Xplorenation Bible College. It's a credit Bible school i Amerika. Malelo. Ua se fulu ma le balu ea ia la lai le lalulangi. Amen. E au fia ai kupito ba isita fo le lalulangi i le angotus paia. Ia ua silia i le lua se fulu e tausanga o le a onga. O i nei lava i New Zealand, na mua i malai le a onga i lalo i 𝚗𝚘𝚎𝚅, o lo nga lue ai le au na le tua le sunga le whaafengai ngai a pasta lofa ma le whantua i a 𝚟𝚒𝚍𝚑. Mai ua fitu ai thingo le tausanga lo na valu le nei o le a onga. Sa o iai lai i lalo i le whaiunga le tausanga. Ia, o te iloa e le mawhai o na tia mea wa whai e le atua i o langa o i la tau e na o ina fo i le a onga. E ei tangata o te iloa mai si o mātua whio anga o lo o iai le a onga lea. Matua i o le talitonu a i le vave o le process o le tupu wha le anganga. Sa o iai mawhisilingia mawhia malamalama fo i le ngata o nei te le a onga. Aina o tau mawhai whisili po le ale tūlanga le lei o whai a onga, le quality o whai a onga o lo mai wa. Le si mea na le a whisili nisi o ai e whai a onga ai. Ai o tūlanga i e sausi teimi o iei le tala. I le tūlanga i e whai a onga po ai e tutonu o whai a onga. Ao le a fo i lato qualification o i tangata o ina i le whiongo pa ia le tua. So o la lo lava la ia i le Xplorenation nei la lo i 𝚗𝚗𝚎𝚑. It's a great school. Amen. O le matango fie ia leila lo i le laia o ina inisi. Lea la wa ele tatou la la ilunga ngai au kilani. Amen. E whaaftaila i le uso au auna i la lo. Te lele fisosoani mai le tatou wa o mai nua nei. Whaasoa mai le to mai manisi o vahenga i le whaavaina fo o le nei a onga. A vele whaamalo fo i le au auna. Sunga ya pasta alofa mai se fo i le wharetua i a 𝚟𝚒𝚑. Mo le finangalo e sa ili mo le manuia la lea mo tangata o le malo le atua. Amen. Ia ona i te me whau kua kasianga o e pe kuai a pe e whaia a kua kele fo i whaia o ngai o mai e a o ina. A olo o iai lava le au auna le atua. E na te whaia ngā ruenga i lea va yaso ma lea va yaso. Ai o le vave o le tuportino ma wha au penga ina. E ala le sosoani mai o le o me alo fortino keriso. Ia o se. Ia le malo whaftai le ua mawatu o lo iai ia le tatou la lai 𝚗𝚗𝚎𝚑. Ia, Christchurch. Ia, me se fo i o lo o credit mai Amerika le tatou wa onga. Ai whau le saunoanga inisi fo i o fuafuanga e meso le tapinanga o le amataina o le whamoe nei tausanga. Ia le ngata fo i lea ia o le visiona ma le misiona le tatou lau mua ina ia matua i manino ma wafo i le whaafonga mai o si o tatou atunu. Ia ai le i anga ia tu fo i se siwa ainga o le ta whatananga ni tae o male ngā wharoa. O le misiona ale a onga. O le a o tauina lea ma
a faa upenga ina i a taitai. Amen. Ma tangata ngā lulue i te tonu o ekaresia. Mesi lava le tino keriso. E te le i o le wharanauta inga lea onga. Ina ia fausia ekaresia. Amen. E iai la le tūlanga, e iai fo le fsota inga alo nei tangata o lau sunga, e te lea onga tuspa i olo iai nei. Olo iai fo i le visiona lea. Malira. E peila wa fo i olotu. Te le fo i ekaresia ese. I tūlanga o iai. O le tau mawhai lava e fausia le malo le atua. Amen. Ia, o te le o whai atu o whea siri ia, o wheresia o ngai siri. O le tūlanga leo te tala nua tua ia uia i le whaalau i lo ino le a onga lea. Ma le tala le tuspa ia i le tala noa i le first fruits. Po le urua i fua. Ia le. E nā le paua le kai mi le lau ka mino mai ai le whaalau i lo ingo le a onga. Kausanga le la sau, kere ko e sau e whaalau i lo whaapele a onga. Malira. Paua le sauro ka sau le te mino ta mino le tino keriso. There is a first fruit, or the first fruit, a holy letter, always holy to God. Amen. And I believe or the tausanga le nei is the first fruit o la onga le nei le Xplorenation Auckland. O I lava la mua le tausanga mua. It's a first fruit, and that first fruit is holy to God. Amen. O te reo whai aku lai wha pe wa esele kausanga lua ki wha pe isi a wala le second iau ke reo first fruit. Nei e tā ua lava. But I say, in the scriptures, according to the Bible, Amen. the first fruit always holy to God. Amen. I want to be the first fruit. Hallelujah. Ia, e iai fo ila le mātou a inga taitai, o la o le mātou fo e kalesia, o la fo ua join, even the church member, o la ua join i lea onga tu spaia, e a vea ma first fruit o nei tausanga, i le sa valinga. So o le tūlanga la nā o le whaanau rau ta inga, e a o ina taitai so o se e kalesia. Amen. O te loa e ise teimi e whaamalamalama ai, pe whaafeo na work lea onga maisi e kalesia lana i whaafita uli o lo tūla i tūlanga whaapea. A tonu e au tāua fō nei tai au e whaamanino ai vaenga ia. Whaafeo na ngā lue lea onga e fisosoani a te oele whaife au po oele au na lea tua. O ani ta iala wa umona tu whaatasia e lea onga e fisosoani ai mo oi. Ia, o te loa e o isi te tala no isi taimi nei tai a. Malo, whaftai lau sunga i le whawhengainga mo le whaamalamlama ina fo ima whaapupula te li le visiona le tātou lau mua ma se fo i o le au nanga. Ise le matango fi o le mele ua e sau noa iai ina ia fausia e kalesia. Ina ia iai le anganga fo i lele e fia fesoasoani i le tino ke viso. Pei o le whalongolongo o tutoa le nitai au, o se mitanga le ia tiau, o se whaife au. Ua iai se isi vaenga o le tutino o le ngaluenga le tua, o lo maua i fo i le fesoasoani. A wai po le ale tele o a onga tuspa ia. Ia ele o mawhai o mafo i le toa tele o tangata o na ngā iai. Ai le ise au na ele iaiso na loto ina ia tā pena lau whai ngaluenga. Moni. Whao penga ina le au whai ngaluenga ma le au ngā nulue. Ele ngata la i lo latou wala au ina. A ia latou i loa au na i to tonu o le whale o le atua. Moni. E o le tūlanga leo o toi o iaise whamtalanga fo i lele. Whaftai lau sunga whawhia ngai. Ua tatala lo fina ngalo mo le tino ke wiso. O nei, o le utato iei le sise no a onga tuspa ia. Wa umale vai tau po ina pena ngai o mai America to tele a ngai sa moa. Ia o fea lava le mea ai whaftai leli. O le awa o mai le tua i o tato a inga, i o tato e kalesia. Whaftai lau sunga whawhia ngai. Le wai sau no manino. Ia o se mitanga hui na ia tau o se whaife au tausi e kalesia. Ia e fesoasoani longo inga la le koe whaiangia o leadership. La le tolenia o training e toi whaia. Ana ia le tūlanga le weta ua langa e au na whaamanino ro lama vavai le teimi nei. Ia. Au whaafonga mo i fo i Samoa. O ke lola u kala lea. O le akurikuri ea ue ka ngaka lumanga. Malira. O le
mo fai le whaavai o le aonga. I se whaavai ma whai na ngā lulue ma le ekalesia. A whai le la tala noa le vāo au mo oi. Lana sa e whatanga u te alu atu I lau ekalesia. E whaalau I loa le aonga I lau ekalesia. Amen. No ola I le malu o le sunga I le whawhenga nei. Ma whai loa I le aonga. O upu nei no o whaia. A whaina au ina mai oe le e whaife au ale ekalesia. Pena au ina mai oe le ekalesia. I le aonga. Na I le tatou form nei lunga. Na I te tangoe. Na I le comment section ta. Na I fesili na e watu wai I le ekalesia na au ina mai oe. Ma au mai oe I le aonga. O oe o le tai. O le nau ta inga le aonga. E ko leni oi, ele e te sau I te nofo ai ne mātou lotu, pe te alu ai se isi e kalesia ese mai, ai o le nau ta inga, ia e toi fo'i le e kalesia le na awina mai oi, e te au nai. O le a whailai e te sau mai nā, o le reference o low qualification, ia po o le whaawina oi, o le isi vaenga, o le reference mai le au nana e te au nai ai. Lona winga a whai o lau au whainga ruenga. E reference mai o le ena au ngā wha maongi lau. Sa laku lau kapianga o le aonga. Le wa fo I mai. Wa si I le levo I lunga o le si au nganga le ngei. Le wa sau wa si e fesoso ani a te oe o le whaife au. E whau le tino ke riso. Amen. Ma o le whenga inga ngā le whenga inga a o ma whaife au. I le upu le o laudo nau ta inga. Peno whai atu. E alu e o ale mātou e kalesia I e oka se ko akero au le whaola inga la ingi. Amen. Lona winga. We work together to build the kingdom of God. O leo au mai le aonga e ko lengi mai kako ainga kai kai. Ina ia mawhai ono atu e fsosoani a te oe. O ai fo isi au na o fia au wina mea la tau tai. E au wina fo I la tau ia e mai le aonga e ko lengi. E koe fo ia kulavar ko e kalesia o le whiangainga le nā au ma au nā le atua. O le whaanau nau ta inga lana I fo le mea lea o le humbaia I māsangi lea sui loku e aluai. Amen. O le mea moni e le mwhaina utau whier tūlanga nā lana o le whiriwhiringa sa o loto o tangata. Ai pau le mea o te nau wai ia mawhai ona toi fo I o ai whaamoe fo I la le whaawina maistu langa nei mawhaina control le aonga. E ala lea I le toi fo I e te au I le whaiwhi au na awina mai oi ia pole e kalesia. Ia o te ropo o manino le tūlanga lea ina ia mawhai o na soaswani o lesi vanga tāua o le leadership training. Yeah. O lesi tūlanga lea e strako te lei fo ia e o fo ia te au. Mo sila fia e la a inga tai. Ia o le kele o le kaimie ka ke alu le whaiwhi au. E kau ko lengi anga leaders. Ia e isi au na le tamai a Dr. Iliafi Sarah. O ke vili ia e sau e ko lengi au leaders. Isi keimi pe e manga ia le sau skanga kai fafo aku e sau ko lengi ka leaders ma a. So e pe fa pe nala ngau inga tele. E pe fa au Solomona. Inga wa baku le a foi ngole mea le kupua e make ia wole mawhai kamanga make kangoloka kalfa malama e sau le pi mai fafo sometimes we need the outside help. Amen. And sometimes we always try to build le mele nei ai tatu te mo mia so so swani mai fafo atu pe foi la wa no loa le manuia o la ainga tai ma le tupu foi o ngaruenga ona na fisosoani there is an outside help la winga mai le tua le foi la wata pena ina la onga le nei sau se taimi o tala noa I whaia onga ai this is the outside help o le au mai e fisosoani e ka penga lau ainga tai no winga if you send your leaders to the Bible school e le mo mia lai o esau leadership training. Wa le la ko lengi mai. E o mai o I la e o mai ai. E o mai e fa tai le merenga o ngai. How to serve and how to work in the ministry. Amen. Malo sau no manino I lau sunga fa fenga inga. Fa tai ono le wa sau no tonu la vai le upule na sau no le fa vai.
o le wha moe fo i leo le lau mua, e mai so se wha tō whala inga lau sunga i le wha whenga inga. Ina ia toi send le tamai titi lea, po le tangata lea na sau mai lana i kalesia. E koe serve le ngaluenga lea toa. E o le anganga wha aftaile na, ia ona o se wha tō whala inga. Ina ia iai pea le wha moe langa ele umametu e tu lai mai a wha fitauli e le mwhaifon tātou tāo wha fitauli o mai ai wha taileli o le ua e sau no manino le tūlanga fo i le i e le ngata i le vā ma whai whi au o i kalesia ina ia manino ma mai o i o le i o le wha avaele o le amatu spaia sau tangata i wha whai lele a o ina le lei ma le wha moe e toi fo. Amen. A wha pēla o se au nā lea tua leo te maua lewa noa fo i nei tai au. Ia o le ase sau noanga lau sunga le whawhenga inga wai peo nei sau no. O le first fruit tau sanga ne. Yes. E le mwhai fo i ona e o mai e kalesia e fia i o i tono au ki langi nei. Yeah. Ia o sina au sau noanga fo i wale ua mai lea tua lewa noa. Na ia tā pena lau whainga aluenga. O le wha moe fo i o le lau mua. Ina ia toe au wina atu i la tau. Tau vini o lo ngā lue. Ia o le whanau ta inga na ua wha manino atu i le tūlanga o le tau mawhai e whiso soani i lau ngā luenga. A whai o le au nā le atu o lo e mafuta maima e mawhauwhau i ngā luenga. E tasi wha ta inga o te le i wha angoi le tangata le lau wha o ngā ina. Ai o le a o whaia ma wha ta inga. Sau se taimi o tara noa le au nā le atua mo wha mali e sorry o wha o nganga o e au ngoa malau permission. Ai la wha o ngā be. Ale sunga al wha whenga inga a good friend of mine, Pastor 𝚗𝗚𝗏𝗏𝗡𝗏. O le au nā le atua. A tō mai moa i le au nā le atua. Mai tō wha alongo i langa testimony. I think it's in the ole ona le tua le ekalesia faife awa le AOG Samoa First Assembly of First Assembly of God. First Samoan Assembly of God. Le fai ma whamonianga i le tino keriso. Le akape. Le ona le tua. Do whalongo na tau tinonga. Ina ua au na i lalo le sunga le whawhenga inga yatulua. Ai ngā wakuna le scholarship e ale malo e alu ai e a onga i whafo e le mea kau e kise. Ai kaungu whaakasi e kwa scholarship i ngā le malo, ma scholarship i ale onga tuspa i ale Rima. A le Rima Bible School, e le lalo le, moni lau. E ese le wha malu. Ese ai na iai le wa ai mamao ale whaife au lea. Na i le wa ai mamao o tūlua. Na ia awina ila ia e whao ngā le skorasipi le ale a onga le Rima. Ma whao ngā e alu e a o tau wina ai e wha upenga mai aisea e iai le i loa o le taitonunga le a ona lea e vave aku le kole gingalala kole e vave ina tupu ma wha upenga ina. Amen. 3 years le nga train ai le ona lea le tua le angotuspa ia le Rima Bible School. E le fesilingia la fua o ngā ruenga. Amen. Na e te wa ai e le ministry a le sunga ya. Wha maria tula sunga, Pastor, I know that if I'm loa but that is the fruits. You can't argue with fruits. Amen. You know what a wina le au auna le wa fai ma fa manuianga I le tino keriso so se e kalesia o le wo o ile mana o le upu fa o laina le tele o nganga ai sea lana na ile fa alinga sai ai le taita ia le kalesia le sunga ya Reverend to lua wa fai langi le folanga na ia au wina lona tali I fa le nganga lana au auna le na tapena na alwe fa ma ai mai tapena mai Tasi le una awina. Mea o le tangata wa wha manue inai. Amen. It can be you. Amen. Later mai moa mai teimi nei as a leader of a church. Your church, your umbrella will be prosper
if you learn, ye le awina, trust le ngalwenga le atua, Amen. e ala le e le fiso swani ya te oi, e faula wa inga taitai. Ma fau just tangata le kalesia, awina. 2026 is a first fruit, and Amen. first fruit, it's always holy to God. Be part of that first fruit. Amen. Ia le li. Paftai mo le whasoe lau sunga whawhengainga, o no le atatou wawa ai fo I le fionga le atua. Ia, o isi e toto, o isi e whasusu. Yes. Pei o le whaftaina I lau sunga whawhengainga, le ua tatala le awanoa. Ia o se whaamanu ianga, o le o tātou iaile, o le urua I fua, o le tausanga mua mua, o le amataina, o le lau mua I nei, au kilang nei. Malo, whaftai lau sunga whawhengainga. Ia, le wa mai mo whaafonga mai fo isi o tātou atu ai maise le tino ke wiso. Matango fia tau tinonga fo ia le au auna. Amen. Le ala wa le ngata wa o le prosper ai to tonu o le ministry le a tātou o le First Samoan Assemblies of God. Alu manuia tu ai mali. You know, even my church. Amen. Emanuia, e tangaton mato e kalesia, e mato Emanuia mai ai le au no fo I malana ngā ai ona la o te loa, lana sai ai le tai ina va ai mamau. Amen. E va ai anga o se isi kai kai. Si lo walu e avel skor si per malo ngare ke alo e mo ai le kupe. Al va ai le au na le atua. Yeah. Au winga o ile on kuspaia. Alu ele val au winga le atua ngai lo la. Alu e fa benga mai oi. We va ai le ai. Fa fitai la u le to fa le sunga fa fenga ya na tau tino ya eleni au tala ya. But you know he share this publicly. Le au nanga fo ina au na ilalo. Le wa avea ai fai tau tu spaia foi mai ole o Elisaia na lilingi le vaia o fufulu limo Elia. Amen. O sa au na ia Elisaia. Yeah. Ya, menga lilingi vai e fisi de kupu ele e es perfeka. Mai le ka mai kiki le ngo fari le. Sa lilingi vai e fulu limo tulua. Amen. Now it become a blessing. Amen. Bo yai le faunga wenga ya tele o fa yatu na ona ya la no faunga ngala o na ya rokeni. Le ngola uo ke o faunga access e kele au nga fo ipe o rokeni. Ai ona na rokeni o te wo va lata i le fa ina le faunga ino ia. I ke o faunga kwai se si fa pe o u fo ile si sorry langa ke o faunga nga ele fie ya. Pula ta u a. Pula ka o le ngala rokeni. Langa le uso tau. Uso kaua. Malo whaftai o no lewa ka vai atu fo il tātaimi. E leo ne sau noa i le tūlanga fo i le ngata to tono au kilani. E mwhai ona tatala le awa peo le mai moa mai ia Amerika sa moa le fo i inisi o tātou a inga le fesili mai la lo I Palmerston North. Po so se vaenga lava o New Zealand, po o fafo atu feo New Zealand, a lo o wa tupo ele tu ele loto sorry pe ia o tausanga lu wai fu la so fina ngalo ile tulanga ile to tono o kilani mafafu atu o kilani pe tatala le vanoi mamalo tato watu o le mana ia na tato a onga e international o leo wata pena ina ia e faile tato online class e lona winga le taimi ale fai ele mata upu nei au kilani o le a faile ia le live stream e live ai mo tamaiti lava ia o nga mai fafo atu pe o fafo atu la au kilani e iai fo ila nisi nei au kilani e lana mamao o in offshore lana o le tūlanga o le a onga nei manurera sau se taimi o iona taimi ai o mo ila tau ia le stala mai fafo atu o le wako avalu kako student from Australia. Amen. To avalu ia o le ua le stala mai o Australia. So e peila vai o la loi I Hamilton, I think e to tasia. So o le ala fato a fa la wiloa. Fe lava le me te mafuta mai ai. O le ua tatala le vano e fai na ile tato live stream.
e a o onga mai ai so se tafa lava le o laulangi e o foi lai Amerika po fia lava le mea paule mea ia e maua le taimi also e mawhai ona a video available ia tatou vasenga in a video format e le ngata e tea onga ai koe ngofo foi lele later on e koe makamaka ai e koe a oina ai oi you are spoiled man o le wa tu sa wa o mea lava ia le na tau mawhai e ngā lue tatou e whatulanga ai le i o le teimi e whatino ina i lea onga Amen. Malo whaftaila sunga le whawhianga inga leua manino le waenga lea whai le te mai mo mai totono New Zealand whafo atu Maukilani whafo atu ma New Zealand so se waenga o le nila langi o lo e whaafonga mai ai au watu ele tu lo lotu o lo tau sang pea e mana ia le mele o e whaautu ina o le first fruit yes se e sau noa i le tūlanga lea pasta fo lele ina ia manino le whaafonga mai se tatou ai First fruits is always holy to God. Amen. Jesus is a first fruit and a firstborn. Amen. E o foi la ina wo Israelu e processi ia le ina wo e a foi. Alfa sa mo processi. E o take over. Yeah. Il promised land. Le aina folfola ina. O Jericho, it's a first fruit. For mai la ia wa susunu mai si mea. Ai paua leo le laufanua na ave ese mai le mea ta o sfurwa. Me na whaatoina. Amen. Why? Because it's holy to God. Amen. So it's set apart for God. Because it's a first fruit. Yeah. Anything it's first, it's it belongs to God. Amen. And I also believe this is something new. This is a new school. It's Yeah. It doesn't matter to join my you can be a first fruit. You are holy to God. Amen. Ia le tua. Whaftaila sunga whawhenga inga. Leo manino le tūlanga lea. O le tausanga nei Samoa, ia mese le tino ke riso, a whai o oio se au whai ngā luenga, a whai o oio lo inga lue i tutono se e kalesia. Even fo ia tea o le whai whe au, wa tuku e le tue lo lotu. O le tausanga le nei, ia o oio se tangata manuia. Kei, tausunga whenga inga uiwai le tūlanga fo ile ona ese uma age group o tatu tangata la o fonge le si toi ina polo mo choki fia o ngala le o ngala ai e fai un fa malama mai pe fa per tan ia pe fa sa mo ona pe o si foi mo tatu mamna fo tatu tangata pe o tau sa ile ala to ni a o sa mo fo le fia ila to ia me se foi a tatu vai foi le age group le au talabo pe fia il fa per tan ia e fai mo fia ia ila to ai mo tangata la le fa funga mal chai au ni o le fia mala il vaenga ni malangang fa lo mana ia ai le tanul vaenga na se fa mamla mo fa ya onga i ne mamla mai le mafu anga ala i ona fa pertani o tato fa ya onga umalava i malanga mai fafo o isia malanga mai Amerika, Hawaii, Australia e malanga mai tato fa ya onga ole aonga le iro na so tai lalo o whaia onga na o tauina i lalo le Reima Tausa Oklahoma. O la tofo i la ia sa whaia onga, most of them sa whaia onga i le aonga le o i Tausa. Le aonga tu spaia le leua malanga mai la i atunu unei e spread mai le tala le lei. Lea lao the Xplorenation is a platform e mawhaina malanga mai whaia onga nei e au mai le whi au ma o ina tātou ina ia effective le tātou o nanga i le tua. Amen. E tutusa le leila le a onga lea, ma le a onga le a onga, ma le a onga le Reima i Samoa. Amen. Le na o tau ina i fo ia,
Mo nasa o tawina ia una o tawina fo le sunga ya pastor Keni ia manisio au na le tua is the same teachings, same revelation. It might be a lot of something on the faalinga tu ia o palangi la fa ya o ngai o mai. Amen. I want to ia I to tonu lole in house o the powder le melo set up mo terminate. Amen. Mo la to ye nei au kilani. Wa ye le tato fa sa mo lo wa fa nga. Amen. Wa ye le tato ole meta uala a fa ye te nei au kilani te mo o miel fa sa mo. E mo o miel ye o sa smartphone. Ia masau ia phone fa pe. Ona la susu mai ia ye le system o umona ta pena ina ele a onga te fa longo ile fa sa moa la fa mai le la fa palang mo tangata la ia la ave fa Britania se kia ka ko wa fa Britania la onga atoa se ivanga na ila to ia ave fa sa moa mai lau telefoni a smartphone fa tasi ai provide your own earphone e mawhai e ona e whaalongo i le Samoa. Amen. Wa provide le Samoa tātou whasenga. Ai mo i la tau ia le whaalongo mai whafo atu. E le i set up inga la skako system mo tūlanga la longo winga ngā o le whaapirtania available. It might be i le o ngā totonu o le tausanga. Wa mawhaina available le Samoa mo tātou online in a different live stream. Mai o le teimi nei langa o si ka amaka o se me amaka nei o soro se lau ai o le kau o me ia lena fau I le lua felo lima ta pena mai ai le ala o prepare o matulanga I o le fali liu matulanga I le au nanga ia mo ila to fia o no winga ni se me ke pole ai pe ke mo mir fa Samoa pe ke mo mir fa Britania ona la o le aonga elena o le Samoa ya onga ai Amen. o le foi tatala le vanoa ia tonga tatala le vanoa ia I foi ia fiti tatala le vanoa isi atunu a o mai foi la lato ona mo le fa liu la tonga ngana ona fa nga foi la I o lato ia peace e ia foi tanga te fa liu ina mo lato Amen. so tu langa la na le ala iona tu watu le vanoa mo le te mine ia ke manga o walava sa mo e first fruits peka ka fa au hoile le ali river ai peka ke manga o first fruits ia ka ko ke o fa second fruits mai ia isi a kongu fa holy tato sera part lango Samoa ia you know why Samoa it's different from all the nation paualo la kongu o ele yo ke se mission ale Amen. Atunu umana la to fasiotia missionali. There's something special about Samoa and his people. Amen. Malo faftai lewa failo fol tulanga leo wa ye lava ia niso ila to o lo fisili mal tulanga lingangana. Ia faftai leli te le tapenanga lewa wa tapena I tato lau mo ele ngata la fa Britania ale mo le vano te fa longo il fa Samoa. Ia le tu au nei ngalo nei lunga tato link e te restalai pe fai wa elangona mai leli o lo tau sanga nei le si tu langa le pena sau no fo le tu langa tato mata upu ia mai se fo yo le accreditation al tato o ngai mai America o le ase tau o le tato I nei lava ia New Zealand ele ngata I totonu o le tino ke wiso ngā luenga le atua o anga I mai ia le au whai ngā luenga ma onga mga lue ia ale te le foi le ava no I totonu o New Zealand nei male ngā wha alo o le tāua ia o le awa onga o le ma ir ka mo I kidia le tulanga le o le o ina mi se lava le credit o I la onga moni la o le mea moni ali o le credit se pau al mea o ngā I le credit malau whaispepa o le open o le whaitoto ai tangata ia te oi ka se iei tangata le isau whainonga I ke le kāla mele vangoa moni la ai le fefe se ke mongi isau whainonga
Amen. Ele mawhainga ela kumala degree for ki apolo vai mela degree le ngo aonga Xplorenation. The devil doesn't care about that. How many people with a degree or like makua iswako ki apolo? Amen. So the only benefit o le yai o lau whailonga ona i ta tala i lea vanoa i acknowledge ai o istangata. That's it. But o le mea le te iloa mai whatuatua ele lea o ina. That's the most important things. Amen. Amen. For me, it's not so much about the degree. Yeah. I want you to learn God's word. Amen. O te manao ia te oe te iloa, le mana ma le authority na ia te oe, ma o ina oe so that you can effective before God. Amen. O lau au nanga lau te nauna wai, pe whaau oe, pe le whaau oe. E mea ngā ia ele o se. But what you have learned from Bible school, ma lau tau e mo mai le tua. Amen. E tahua. Yeah. Pau ana le ngā le koe te tia ulau sunga. I don't know if you agree with me on that. I agree with you. But all I know, e tahua le doctor degree sa o tala sunga le whawhenga inga ia iliafi. Ke le lau doctor, e le iloa le atua, they are still fool. The only difference is you are a fool with a doctor. Amen. E le sa ukala, I'm just quoting Dr. Iliafi. Langa whailanga doctor. E le sa doctor. So he's qualified. He's qualified to say that. Amen. Not me. O au langa wo kau quote Iliafi. Langa le sa doctor. But he said that. Matala Iliafi le siya for my whailanga whailau degree and whailau PhD a o le vale. Ba wale ese nga wa whaile degree o le vale. So, but he says something really amazing. That's no matter no I. Or the degree it open doors for you. Langa ila tunu ui, ila tunu e masa ina le ona le tua. Ele mfainga la unga I ko kongo le loku nga pele so failonga. Amen. So if you don't have a doctor degree, ele mfainga la unga loku nga so o le failonga la e ta la le fai to ia te o isi vaenga. Amen. E ta hua fo ila le e o failonga. Amen. Ai kele la fai fa longa ele ile ke mongi ele fai sa ke mongi fa foi la ka. Ai er ka nga ka ele ialu sa o nga kuspa ia. Never been to Bible school. Know his authority, cast out demons and do miracles. Amen. Ai ialu sa o kuspa ia. I ke fo e fa pe o le ala me ke mo mi ai. Na fai ele tua fai a o nga ya o ina I tato. Amen. E o fo ia ka ika o ila sunga au ona wa o inga umaka ko inga ia effective. Ole upu ole atua ole pelu. Amen. E kele la ka ngaka fai la ko pelu. Ai koe ka ngofia koe ka kuia isi kiri siang ole la ke savana. Ole pelu la fa ka mai. If you know how to use it, e effective ole la fa ngai no le upu ole atua. I think that's why we need to be trained ila to spaia. So, ole credit la e fai le certificate fai le diploma le aonga, fai fo ila ai o le whātau sanga le aonga, wai whātau sanga le aonga, e fai e lau degree. E fai e lau degree le aonga, ai o taimi o le aonga, ke rolon mea ngai le le aonga. Nga o le lua vai aso le aonga I le mata upu. Ai o vai aso nai lua, na le aso nga fua ma le aso lua. Na le aso nga fua ma le aso lua. Ai o le itu lai ono I le afiafi. E ma le itu lai e taule I le afoleiva. Itu lai ono le afiafi anga I le afoleiva, I le aso nga fua ma le aso lua. O le vai aso lona tolu ma le vai aso lona fa o le masina lona winga. O vai aso muli muli la o le masina. Vai aso e lua. Lona winga o le vai aso mua o le vai aso tolu ma le vai aso fa I le aso ngofua ma le aso lua e tolu la vasenga I le aso ngofua tolu vasenga I le aso lua fa ato e saufuila I le si vai aso fa tolu vasenga I le aso ngofua tolu vasenga I le aso lua that makes 12 session se fulu lua vasenga I to tonu o le masina e tofu ala le masina ma le mata upu lona winga se fulu lua ia vasenga I le mata upu tasi
Januari le amata ya February le aso sfulma leono Yeah. Februari Mati Apelila Me Juni malolo le yo Julai Yeah. Julai Augusto to amata le kwata lona rua Augusto Setembro Oktoba November fai ule to sang mo ai o le fatinonga la na asonga fua ma le aso lua a o le vai aso lona fa ma le vai aso lona tolu e ma fai a o le taimi o le tatou wa onga o le itulai ono i le afiafi anga i le afo le iva i le afiafi o le asonga fua le mraso lua o vai aso o le lua vai aso muni o masina uma o manino le tulanga Malo, whaftai. Le ua whailo le aso le tatou amatai nei fo i tatou lau mua ni tau sanga le aso suma le ono February. Tau sanga nei lo afi lo suma le ono. O le aso, o le opening fo i le a. Yes. Ta tala lo ia i maa mata lo ia i le mata upu mua ni tau sanga. ia o le aso sfuma le ono lea o le aso masina fau February o le amatalia ai le mata upu mua lava e talaina i le au na le tua sunga ia Reverend Fai'o malanga mai America I think alo ia ule le state o lo fa peona o na le tua Yeah. ai pauanga si au onga sa moa e sau o isi molo au ne malanga mai o palangi matulanga fa pea ma e mo mia ia la fa sa moa o le fa liu Yeah. ia wa si au ona le malanga mai ia lo lua lana o onga tele na switch foi lele Yeah. le so wa tele fa sa moa ma so ni o tatu tangata ia but after that au le aso lana aso sfuma le ono Yeah. o le masina le nei Yeah. e ser o ele nga o le first fruits la Yeah. o le first day Yeah. ia wireless gaming mo ki fia first fruits o kala ku le second week I. ele o first la oi e sau lo first o sau kia le me ka o le first fruits first day Amen. Ia le li. Malo. Whaftai le ua manino le tūlanga lea o le aso e a mata i tātou a onga mo i lato uma o lo whaafonga mai. Ia natu o saustaimi o na watu lea o tūlanga i sota inga ma le sunga le whawhenga inga. Ni te utau tuli mai a. Ia langa whaifo o pisi. Aso sfulma le ono, Februari loa whilo suma le ono e a matalia i tātou lau mua nei tau sanga. Naua i lunga le tātou link. I fear stala na wai lunga tatou link I lunga tatou comment section e te restala lo iai pe fo yo whaafonga mai au na le atua wai manatu lo au whainga luenga mo nei tau sanga ia share tu tatou link I le au whainga luenga tatou kalesia po se ministry fo I te o tatou wa ai fauteli o tatou ngā luenga e whaifatas ia o tatou au wina tu leo o le au whainga luenga ina ia o ina le leila tau ma au fa penga ina le leila tau toi fo I mai tau tuale nga luenga le li code of conduct te sau no tu langa le ala sunga le fenga ina ia o le tulanga ta ua lea o le e train le leader o le leader la e set le example amen fai fa te tainga amen ia piono tau vai mal tai ao le nei fai le leilo fusiua fai malo amen ma a fai la tatou wa onga mo le tu pa o ali amen e fai mai lo fusiua e fai lo of tino ma lo fusiua ia a malulu fai so pelaui a fai la paule meo te mana o ai dress well fai le e set le standard le tatou wa onga ia malo la IP ale te alu le lotu tūlanga mo tatou tamaitai e fai le lo la e mo si da fia ia maualunga le tūlanga o le kololo ofu ma tūlanga la le ai maise la ia le la pito I lalo ia pasi malalo tuli ia pe a fai e te su ma le tatou wa onga ai o tūlanga na e se le tā o vaenga I e tatou te tāpena e le ngata o le tāpena ina foi tamaitai ia mana ia wa fai so la ia lima pupu
be nice pe a 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 o fufo le kava mai ai tua ia tulanga na ia na su mai la ia vainga lava ia e whaatauaina ia le set for your standard. Now you become a student o your tangata sau ea o ina pe whawhiona e ola mo le li ia e whai o whaatitainga e ala le standard for il tulanga o le fusiua tulanga ia o le tatou code conduct na o le tulanga ila e. Amen. Ia, masi foi la tulanga le pasa pe foi nei sau no mo le tatou restala oile. Ke ua kanga o le siku le 5 ilunga o le tap foi le. Ai fai to lua malfana. Ia pe tu foi se si vaenga foi le. Ai ta o tulanga le sau no ni no la sunga fa fenga. Fa tai wo e fa mana tu tulanga le. Ele tatou form na tu atu ilunga. Ele fesili na pe wa fai so ainga pe na fo e te no foto tasi te wo e fa pe wo so e vale le a onga mni so tulanga ma to te le lo umatanga tolo apalai mai ai ole mato no ta inga e tau mawhai e pui tulanga nei ina ia ole no ta inga ina ia soifua malolo ina urunga li I maisi vaenga ia ia wai ai fo le mena o le sau I la ngotu spa ia faile to lua ai sau ngofo ko le si 5 la sau la ngotu spa ia. We try our best to avoid any cases like that. Mele na ia lai na ia lau le form na tu watu fa tu mule le ka ko ti te os na avatu matulanga umalava o le taimi ala te seni na mai le form ona whailoa tulola I o le tūlanga o le pilia onga, ma tūlanga o le information e whaatatau le a onga, ma tūlanga o vasenga maaso le nei tausanga, o le aseni na atu e le tātou admin, I le tūlanga le nā molo sila fia. So, tūlanga le nā, mana I alo whamanatu mai, tautua ngā ifo, tātou form, awale ke roi ke 5 ai tikle ia ia oi ke roi ke wa facial ainga le wa tango for my 5 tulanga fa pena so e tatu te mo lo information lau email o lau telefoni e fa tu mo ifo ine ma fa no mato so ta ia tu ma fa ilo atu ia te auto pro kalamel tatu ba onga ai mai awani emisia le aso se full maleono o le masino February ino na amataina mo ila tau e mafuta mai fafo e mawhaiona tapena ina le link o tatou Zoom ai sena tu ina ia mawhaio e na e join mai ai il taimi because we all have different time ia ai mawhaiona awina atu e te mafuta mai ai le ala ua ono fole si fo il fapia po la le pili ale wali ia tala do malao ia manatu ono o le manatu fo isi a tātou la po isi pranta le tātou lau mua. Na leo ne sau noa I se taimi o na whaamalama lea. Ia matu I nā tūlau contact I lungo le tātou mo nisi fo I masi lawa au ngā le tua o loo whaafonga mai fo I le nei tai au. Ia ai le I whai wina fo I le tāpo kalame le nei vai ngō leso. Whaaftai lava. O le, we siringia le tūlanga lea I le pilia ona mtulanga whapea. Ona lai ese umalava ia onga malona whaatulanga ina. Ia ai, mana ilo whapea atunga. Ia, o lau sunga fo i o le whaya onga la ngotu spaia. Ele to ititia le ia se ngā tūlanga o totongi o pilia onga. Ai, sirka o le upartu spaia li pasta. Whamai ile tala whata o to buy wisdom and sell them not. Amen. Whamai whaatau le poto. Lau polku spai. Moni lau. Whamai te tango to tongi le mele te a oina. A o whaia onga nei, le malanga mai fafo. We need to look after them. Amen. And also, tātou te waaia, ia matulanga umalava ia, o le upartu spai e pewhai ale kongi a fuse me whai keke ngai me mōfua. Ke o peka ko sala eru, ai māngai complain. Dia ngai kele ka complain ka kele ko kongia me ka ke ai a fai vole te ai le me sa e kongia le ma so fai kio ai se lang la sa e tonia vo le malu ai pa e tal tonu o tu langa le o le vai nga fo o na le tu o lo o fa peona mai mo mai a fai te mo mia ia la ufiso so ani o te
o le mea ai o te mo mia lau fisosoani. Moni lau. O te aluatu ai i le lauto 𝚘𝚘𝚎𝚑𝚘𝚑 te whaatanga ai se 10 minute o te whaalau i loa i lea onga i tutono la wā onga. E fisosoani atu la lina lana lela u fisosoani whaamamalama vaenga umo ani fesili e fiatali e tali o ani tūlanga e manino lona whaalau i loa ina. Ia i tutonu fo i o siau 𝚘𝚘𝚎𝚑𝚘 a whaila e mawhai o na maua se avanoa pe te whaatanga ina au nei au kilani. Whai e lea whaalau i loa mo lau 𝚘𝚘𝚎. So tai mai o lua o i lela atu ina atu le tātou numera i lungo le tātou comment o lua 5 o lua 5 numera na le tātou ofisa e te so tai mai ai ia pe a whai e te fia maua ia se fisosoani e whaamalamala mai na i le tātou waonga. Ia o se fisosoani atu na. Amen. Malo, whaftai lau sunga whawhengai ngā leo wa whailo ia tūlanga o malawa i le ngata mai le aso le tātou te talalo ia le tātou wa onga ia mai se foi o nisi o vaenga. O le tualalo mo le tātou a inga mai o i foi o whafonga mai. Awani o tātou i tu whatever noa i se mea wa mai e le tua o lo tau sanga le nei mai le tātou ling restala loa. O nisi mea uma o e manatu e taimini o le afesoa soni atu le atua le anga le tau sanga o lua i fua le tau sanga le nei e momoli atu le whaaftaitele lau sunga le whawhiangainga o lau sunga foi wa vea ma director le tātou lau mua i au kilangi nei ia ona o le sumai foi ma tala mai au ia wal whalau tele ina o le misiona le eba vai atu o le a wina le leile o taitai ia a wale toe a wina ato i la tau i 𝚘𝚘𝚎 o lo ngā lue ai ia e fesoasoani au nā le tua e fesoasoani le ngā lue ngā le tua mai lo mal ngā lue ngā whaisea o le mele ana no look forward au i le aonga amen ono lau ai ngā taitai i ave o ia o le la onga i onga mai la ia e le whaia ko kasia ro e ngā luenga. Ai o mailo e o e mako ke ngā lulu e whaatasi wale mero te reo nei au ngar ngai kaimi. E whai o le kau whau o ka ngaka, aru ke kau whau o ka ika. Amen. Por ke lo kaimi o ka ika i piko siringa whaarong ka kāre whai whiau. Al taimi nei, le la o ina o mau taitai, e tau te ngā lulu e whaatasi, e whaapeo na o ina. E eila isi me le mawhai o na usia ina i rungo tātou lai. O mea ia se ilonga pia na tata noni le tae au. Ke roa kele menga o whasoa inga kunga kai au ke o whasoa ngau kia ki oi. E ma whai o na o ele fisosoani ele a onga i lau sunga. E ma whai o na ofa ele a onga mo oe. Ia tūlanga ia. Ele whai o na utua tua i lunga nei. Ai a whai e te fisota i mai o ele au na le tua. Ona tā whaasoa la ia, ona u whailoa atu la i o vaenga ia. E ma whai o na ngā lulu e whaatasi le tātou wā onga. Whaatasi malau 𝚘𝚘𝚎𝚑𝚘. O le naunau ta inga tātou whau whaatasi. Amen. A wale malo le atua e wha upenga lana au whainga luenga. Ia leli, ia, tonu leo wa umatu fo i se vaenga i nei. Ai sau no ia lau sunga le whawhenga. Mai mo whaafonga mai fo i o lau whainga luenga le tua. Ia mai se fo i o le tino ke riso. Ia ili wha mai ai ngata pokalame ma le kang whaaloa. O le anganga whaaftai le lau sunga le whaatonu o le tātou wala leo nei, mo le abanoa. Whaaftai fo i mo le whaatanga ina o sia taimi e te mai mo mai aia o tau tala atu le whaalau i roa tātou wa onga le Xplorenation. E ala le fisosoani na o le tu walalo, ala o ona nei ia, na ona wala aulia, o le upua le tuspa ia fa mai na awina e wala aulia o ka ngaka wala aulia le i o mai ia koe alu le si wala aulia o le wala aulia ala e furi Amen. E le mawhai o na tu ulanga fa mai e tu ia lavo e tu manuele e tu longolongo e alu lava le tau longolongo ia i lea taimi ma lea taimi a o le nau ta ingala le tau sanga nei. It's a first fruit. Amen. And mele nau te nau wai because first fruit always holy to God. E pa ia i le tua, au na le tua, so se fata fai taulanga, whaftai mo se finangalo foi, pe a e finangalo e a oina, le ngato, tangato le 𝚘𝚘𝚎𝚑𝚘, ia po lau sunga foi. E te fia sumai e te whalongolongo. A iei la le mele lau kanga kwakur kei minga i e furi.
ia sau nolo sunga whengai. Masinga mua la, Februari. La wakurka ko special. O ele ke mai mua mai. Su mai tolu se full Mates Road. Tau te whaalongolongo i vasenga o le vaiasonga. Le la te tala le avangoa. E te sau e te whaalongolongo fua. Ai a umara lau so le fu le kama foi le I owe you. E ke sau mo e ke I owe you le a e fili lo e te continue. Tongi no la yo lo piti. Ai a umara vai aso na you know. A le aso tolu se aso fulma le ono o Februari tato no foanga tolu se fulu Mates Road in Manuera le tu la ono ila fila so se fulu ma le ono ma sino Februari na utu watu inunga le tato tu watu si e te suma yai e te whanongolongo la po amira ona e fili ma ila ia ile aso ia peke continue isi mata upu muni mai but I believe come and taste and see that the Lord is good. Amen. Ile me o fai ele tu ele te tonunga le la te tala atu le ava noi pa anga le tato ala leo nei ia ai mai se foi ia okay lo o ke o kwai lo wa mango ale manga ia la lo le skala mai e mau ki ngoa ia lo ngo fo that will be your cheer ngai lo just turn up foi lele ga la kreso so ngo fo foi lele ia ai le lei a we fiele stala ia na wo tu atu tato tu atu silunga ia te suma ia ia leli ia sa mola tunu pele o le tato fataltala no angale na ma le sunga fa fengainga Pastor 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗓𝗚 o le director tato Xplorenation Bible College 𝚗𝗚𝗚𝗏𝗡𝗏 ia ai nisi vaenga te fia malama tili ai na ilunga tato link e restala ia na watu le numero man tato tuatusi fa so tai mai fo il tato ofisa nei pe ai se so tai ngam na mia male au na le tua ia fa muta male fa mtalanga nei tai au fa manuia tele le tua ele fa wino tute ma favor nei aso mo le tol fa tele la sunga fa fenga fa manuia tele le tua ia ile ulua ifua ia ole nei fo i tausanga ia ile anga le lei o le tua maua le tofa ia mai se o fa tofa la inga mai le ia wal fa fo ino tato visiona mo le nga le tua mia mai ata nei lauto au na tua mo sa mo sunga fa fenga inga ya Kevin matelo lo fa tele mo oto tato toi fira istemi o luma soi fua mai ia tai